في الصلاة واعتدل واختم بتسليم بأل كي تمتثل. يبي الله سبحانه وتعالى تبدو دمام دكتور حسين محمد يتد يتوري يجول إن العالم محمد صلى الله عليه وسلم أو مؤمن لمن سبيل مهد يجول صحابة من فوق وجول أي هذا كلا جوكم دينا جوكم أوكم walli fiiɗon ɗo yo Allah yurmin e yurminama o udditani en dambugal fi joni julde nden ka nder julde tigi tigi harana heblangol fi julde nden ɓaawo o yewti en shartiji fi julde nden yo waɗɗo goɗɗo o yewti en shartiji fi julde nden sellu joni noon ko nder julde nden tigi 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 o naati e toɓɓere nden joni ka nder suudu wona ka ley jimɓe o yewtino e wonde shartiji fiye julde nden waɗɗo ko ɓeeta on tigi ko tawa ko o julɗo o yewti en wonde haray ko wagtu on si naati tawa on tigi no mari hakkil ɗum ɗon fof o gayni o yewti en shartiji fiye julde nden sellu weta wontino wonde e laaɓal ngal laaɓal tayre tosokere e jande fof taw hara o alda e soɓe mo suudi awra makko on o fewta qibla ko sonnajo taw haymo laaɓi ƴiiƴam fiilayru ƴiiƴam jibingol yewtinon no fof ko daɗɗugol ko heblanagol julde nden hande noon woni ka nder julde wona gandi julde nden tigi tigi fuɗɗode hattugol worde ka habbirango heɓi ka salminango wonde kam tigi habbirango harnirgo on ɗon yo salminde ko waɗete hakkunde ɗon kon ko ɗum ɗo wiyete julde nden tigi tigi ɗum noon ɗin piiji watteri ɗon goɗɗi goo ko farillaji goɗɗi ko sunnaji goɗɗi ko ɓure no waawi on tigi waɗora toon ko aña bal no waawi on tigi ukkita toon ko bonnata julde nde ɗum noon o faala en yewtude ɗo inni baabu faraidi salati wa sunaniha dambugal fi farillaji julde nden e sunnaji mayre on wa fadailiha e ɓure mayre on wa makruhatiha e añaaɗi mayre on wa mubtilatiha e bonnayɗinde ɗin malikankoɓen e shafiyankoɓen kamɓe abbaru bilfaraid wal imam ahmad abbara aw alhanabila abbaru bil arkan la mushaha fi listilah ida fuhima almana kana almana wahidan la ishkala ɓe malikankoɓen e shafiyankoɓe kamɓe ni farillaji faraid woɓɓe maɓɓe ne kamɓe faraid e wajibat ko gootu hambaliyankoɓe kamɓe inni arkan tugale woni ko wiɗen ko farillaji woni ko wiɗen ko tugale mana on ko gootu ɗi ko wi'a kon ko tugale ka hambaliyankoɓe inna farillaji ka malikankoɓe shafiyankoɓe no fottana hakkunde maɓɓe ɗum ɗon ko beetawe ka julde mo acci ɗum ɗon ko be o artira be o watta o yoɓita sino wawi yoɓitade yoɓito si laawi ke nden ɗo darde buge darde go adde marde ɗum ɗon tigi on nene ma ko mofti ɗi farillaji ɗi o woni e jantade ɗo wa hadithu almusii salatahu o julnoɗo bonni julde mum nden yeeso nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo tindinimo ko o watta kon ka julde konguɗɗi nelaɗo makannomo ɗon kala ko nelaɗo makano ɗon yo o waɗo o fottana ɗum ɗon ko farilla imma ɓeyda henna ko tugalal ɓeyda henna ko farilla
dangandi nela sallallahu alaihi wa sallama ma kan mo bayo ari o juuli o tan la do juuli la do sahaba ben no toli ka juulirde be yaltaali be yewtude don kanko ari o juuli nela ado jakano wattanila e nde julde makko o juuli ha o gayni o wari o hiwri nelaɗo hiwriti laaɗo ma kani mo yilto juula a juulaali mana nde julde nde juulɗaɗo nde ɗo kontaka o yilti wahi o juuloy ha o gayni o arti o hiwri nelaɗo hiwriti laaɗo ma ki yilto juula a juulaali koy ha timmi laabi tati o wari o inni hey mi wondiri nelirɗo ma goonga on mi wawata sina ɗum ɗo ko nebuɗa mi yilto ɗo ko si mi yahi ko ɗum ɗo min kon ɗo mi wawi andina ayo andi ɗum no waɗaki almaka no ida qumta ila salati fastaqbil alqiblata thumma kabbir kabbir ɗo habbirango harminirgol ngon ɗon kongo farilla thumma qra ma ma'aka min alqur'ani on ɗo riwaya janga alqur'ana no anda non ko fatiha on ɗum ɗum ko farilla wi summarka hatta tatma'inna raki'an turɗa ruƴƴa ha ñiiɓa wonde ko a ruƴƴuɗo summarfa hatta ta'tadila qa'iman ɓantoɗa ha darɗa feewa yet summasjud hatta tatma'inna sajidan refti sujja ha ñiiɓa ka sujjuɗa ɗon ثم ارفع حتى تعتدل جالسا يلتدا جودودا حقل سجود ها فيوا جت ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا رفتي سجتا كلا والدمول ها نيبا فاسجد دون دم تيمي وي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها واتن فوق جلد ما نفوق جردنو دي ولينتي دو نفوتنا دي دو كو فرلا جلد جيه no wodi ko fottana ko farilla kono laaɗo makano yon ɗon hadis wonmo maaki hadisaji goo annuye on o makano ɗum ɗon o wiyano mo anniyo salmingol ngol o makano yo salmin no fottana wonde ɗum ɗon kadi ko e farillaji ɗin jeeya o addiri ɗo kanko o limi ɗo o inni faraidu salati farillaji julde nden 12 koɗi 12 hambaliyankoɓe ɓen naɓiɗi 14 kaɓe luutodiri ton ko joɗanagol tayya sakkitiɗo on ɗum ko farilla kana farilla ko hambaliyankoɓe ɓen kamɓe ɗum ko farilla ko malikiyankoɓe ɓen kamɓe ɗum ko sunna o wi ko ɗi 12 honde woni ɗin faniyatun ko annuye on taho bi qalbihi ka ɓernde makko mu'tabaratun yani mu'tabara ɗum ɗon ko taska ɗum annuye on annuyo ka ɓernde ɗum no taska e farillaji julde nden annuye ɗon ɗon ko golle ɓernde na golle ɗengal wona jungo ɗum waɗirte wona koygal ɗum waɗirte wona noppi ɗum waɗirte ka ɓernde na yon tigi wowlu o woodi woɓɓe gosɓe ari juulugol ɓe towni juɗɗen ɗo allahumma inni nawaytu salata dhuhri salata abi bakrin allahumma ahsin wuqufi bayna yadayka allahu akbar ɗum ɗon wona ko selli ko bidi'a non nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallama waɗali yamirali na yawuɗu ko décision ka ɓernde ga fiɓu wonde la ya juulude o fana ɗo tottugol farilla mo allah farli e dande ma fi heɓugol baraji ko heɓoto kon ka julde daɗa kambaji ko kambana kon mo juulata to ka ɓernde fiɓata ɗum ɗon ko farilla aban hambaliyankoɓe kamɓe naɓiri ɗum ko chartiji to ɓe yewtino wonde ko waɗi si ɓe yeddodiri annuye on ko ka frontiére woni ko ka fuɗɗagol julde no wawi wadde fayida har annuye har habbirago harnirgo ngo si a anni ke tawi habbirago harnirgo ngo
wonti ka ɓaawo julde aray ko ka shartiji tawete ɗa wawi anniyade tawa a fuɗɗike julde nden habbirgol ngol allahu akbar e nder habbirangol ɗon fiɓa ɗon annuye on ɗo wontiri ka nder julde haray ko imma wi'en ko rukko ko ka tugale jeeya ma wi'en koye farillaji ɗin jeeya kono fo e mum be annuye o sabu honɗum Allah subhanahu wa ta'ala wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddina julɓe yamiraka si wona ɓe rew Allah ɓe laɓɓinana Allah dewe ɗen laɓɓingol dewal ko annuye e ko ɓeydi hore annuye sabuna laɓɓingol ngol no ɓuri wurin annuye o kono laɓɓinta ko annuye ala Allah sallallahu alaihi wasallam maki innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa en fillitike mo ko neeɓi golleji ɗin ko taskorte ɗi heɓa valeur ɗi yoɓe ko embere annuyeji ɗin ko neɗɗo mari e baraji dewe makko ɗen wuu ko bir ko anniyi kon woni go'o ثانيها ɗimmo e ɗiɗo farillaji takbiratul ihrami ko habbirgol habbirago harminirgol ngoɗo harminirgo harminɗa honɗum a harmini kala golle ɗe jeyaka e nder julde nde e kala konguɗi haala ko jeyaka ka julde kon ɗum a harmini ɗum wasi a waɗa ni fonta juɗɗe ngayi hande kadi Allah mi jokka hay fus hande kadi so wona nde julde o allahu akbar ɗo a harmini ñamugol a harmini yargol a harmini yeƴƴitagol a harmini yahugol golla ɗum golle hunɗa ma wowlugol haalaji yewtugol e woɓɓe e téléphone ugol ɗum ɗo fof a harmini ko ɗum wi'a takbiratul ihram habbirago harminirgo ngon ngoɗo omo farilla ngoɗo lil faddi juulowo kañum tun feerejo o habbiraygo wal ma'mumi ɓaawojo juulowo ɓaawo almami o habbiraygo wal imami e almami on kanko kadi o habbiray juulowo o habbira ɗum ɗo go habbirago harminirgo ɗo woni ko farilla o juulata woni ko naafe o juulata woni ko fure o juulata thalithuha tammum ɗum e farillaji julde nden qira'atum bilhamdi ko janngugol fatiha laaɗo maaki la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi julde alana mo jangali fatiha maaki man lam yaqra bi fatihatil kitabi fa salatuhu khudayjun aw khadijun mo jangali fatiha julde makko nin ko ɗuytinde yani ko yani waywa reedu yandu bondu oɗo janngugol fatiha ko farilla e hoore hombo o wiya alal imami wahdahu wal fardi e hoore almami on tun ma wonɗo e juulude kañum tun o haaloya yeesogo no gasa ɗo ko hombo itti ɗo hombo ittiti ɗo ɓaawojo o wi yani juuloɓen ko tata ko imma ko wonɗo feere kañum tun woni e juulude almaki almaka ma ɗum ko almamijo mo juulude mo woɓɓe no ɓaawo makko mo remorki woɓɓe ma ɗum ɓaawojo o remorkaɗo ko ɓeeɗo woni juuloɓe joni noon ko linti wonde no waɗɗi ɗiɗo almamijo on e wonɗo e juulude kañum tun joni ko o wi fawaki mum ɗo ko ɓaawojo ɓaawojo on o adduya yeeso kono ɓaawo sappike ɗo ɓaawojo on si tawi almami on jande mana julde nden jangetende toon nden ko suuɗetende ɗum ko ana fana e alansara sakkitinnden ka futuro sakkitirɗendi ka geeƴe ɗo no waɗɗi ɓaawojo on yo janngu fatiha ɗum ɗo jumhur en ko ɗo yaari ko sortiɗo wo ko Abu Hanifa yimɓe Kuufa ɓen seeɗaɓe amma si almami feŋŋina jande mum nde yarli ɓaawojo jannga e fatiha on ɗon kadi wiwɓe ɓaawojo on no waɗɗimo janngol fatiha on ko fatiha on tunnayo wattuɗo goɗɗum ɗo no Imam Malik
Imam Ahmad riwaya mo ɓurɗo lollude on ɓe wi na yo janngu kanko ɓaawo joldi kanko yo jento almamin ko jangata kon si o ari faljude o faljitamo. Imam Shafi'i بعض أهل الظاهر بعض أهل الحديث إمام أحمد في رواية بيدو ياري وند باو جون جانغاي فاتحة الحالي الحالي مسألة يدو لذلك أردني دليل جنين سأنداري قد لقوه إننا نايو باو جون جانغ سأنداري قد لقوه إننا كيو جانغ وانو حديث هذا عام جانغو دينان لا ماكي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جلد على نام جانغا لفاتحة تاجيتي اندو غاينا دو باو جومبا المامي امبا جولو كانينتو امبا ونو بين العام يقضي عليه الخاص wiwɓe wonde fatiha on janngugol no waɗɗi ɓaawo jom ɓe ƴetti on ɗon hadis goo ɓe ƴetti hadis ɓurɗo on ɗon wonde masuɗo toɓɓere nden on tigi hadis o Badr ibn Samit ɗaɗo sallallah sallam maki la'allakum taqrawna halfa imamikum ene wa joni on janga e ɓaawo almami moɗon yo janguno ayeje ɗen jiiɓodirani mo waɗi ha yiltito ɓaawo salmini o inni ene wa joni on janga e ɓaawo almami moɗon ɓe inni hi woni la tafalu illa bi fatihati alkitab tan waɗude tan jangu ɓaawo almami mon de sina fatiha on tu ko wiyata kon qata'at aljahizatu qawla kulli khatibi ɗum woni ɗo ɗo woni faslul khitabi on min on komi hooli kon ko wonde ɓaawojo janggay saboɗo hadis wiyoɓe ɓaawojo janggata ɓe ƴetti o aya ɗo taw wa idha quri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun si alqur'ana no janngede heɗe jentito ɗon ɗo gasa Allah yurminayo. Imam Ahmad no filla e makko o inni miɗo wawi wonde ngol heɗagol jande qur'ana nden ɗo ko fanda ko siko ka julɗe ɓaawo jon inna yo heɗu ɗo ko almama woni janngude ko sina ɗum so tawi ko goɗɗo no jannguɗo ɗa ma farilla heɓɗa wala ya jokka haajum ko welidande o sino aussi nafala heɗoɗamo ɓe watti ɗon on ɗum hadith woni lamno maki man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a mono mari almami hara jande almami makko on wonanimo jande ɗon hadith wona sellu Cheikh Albani no yangi ha fi o sellu kanko mo innimo hasan li ghayrihi on hadith on na selluɗo attiɓe mo ɓe karama ko ɓen ɓe ɗaɓɓiti hadith on ɓe tawi oɗo hadith o wawata ko sellinade ko hujja ani ellaji makko no ɗuuɗi iɓe jogi sifa ɗin hadisaji ala kullin ko masala khilafiya kono min on miɗo yaadi e wonɓe wiɓe yo on tigi janngu kono konde an janngata an ɓaawo jon si almamin feññinde jande mum de tuma o gayni fatiha makko o gayni fatiha on profite jannga so deƴƴiti jannguɗo hay so deƴƴitale o fuɗɗoyke jande wonde go aggetende hoore fatiha nde janngo nde wonno nden ɗon jande nde o janngata hoore fatiha on woni ko simol woni ko ayeje wona farilla ɓay janngugol ngol na farilla heɗagol ngol wonata farilla farilla heeduɗo ɗo gon en heɓi farillaji tati thumma qiyamun fihima refti daragol ngol e majji kanji ɗiɗi in tastati si hiɗata gana honɗi ɗiɗi honɗi ɗiɗi habbirangon e fatiha on manande ɗon no habbirango harminirgo yo taw haray mo dari si o jooɗi kawgani ni Allahu akbar o immike noon o jangi fatiha aray fi kala habbirago harminirgo kono o daranaki ngo ɗon
hara julde makko nden sellaade gonɗon habbirango kontataka sihimo waawi darade ko noon kadi nde mo janga fatiha ko be taw haymo dari sellataka o jooɗo o janga fatiha o gayna o yimmo onon ngo waɗa ruku kono ko wi in tastati siɗa mari feere si tawi noon amara feere an ko a wawata daragol few ka jooɗoɗa gayna habbirango harnirgo ngon waɗa janga fatiha on ɗon waɗa ruku ka jooɗiɗa ɗon sabu on ɗum nelaɗo men sallallah sallam ma kanno imran ibn husayn وما تصلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنبي لأنه ما كي دارو جولا سيدا مري فير سامرا فير جودو جولا ستاي هايدو امرا فير نونا ندن كيدي تاوي جودو غون وغاينتا كواري دانو جولو دو الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين درني الله كو فلوبه الله دو ko fanda ko julde sawa wata daragol fewa ثم استناد رفدي توغغول باهو سدا واي باهade woni ko goddo bahida darda jula woni ko e maadi hara ko ya baho aw julusu maadun joda staynu no ngawata ay bahagol daro si tawi joda gongol ka dawa joda de hara fewa ko ya jodo fewa si tawi awata joda de fewa kono ya way bahade ka jori da don ko ya baho si tawi du ngawata fattaji ontu mati wala wala imma wala ka beccal nyamal fewtira no ngibla belda non juula sawata beldirde ka nyamal no gasa don no puutima don no musa ma don no sumi ajji to juula sina don no woniri wo no wawi dawo wad fattaqullaha masatatu ko yahun alla fadde taga alma kida amatukum bi amri fatu min wasatatu ko honno heedi ɗon ɗo woni sunna woni farillaji joyi abbirago harnirgo on daranogol ngo fatiha on daranogol fatiha on annuye on woni joyi thumma rukuu refti turago ngo waɗa ruku nanga ka koppi ɗo on tigi turoto larmaki la salata liman lam yuqim sulbahu julde alanamo feppinali keeki mun ɗin ka turagol be on tigi waɗa ɗum ɗon wasujudu e sujjugol ngol woni jeɗɗi faalama andu ɗum ɗo de andu turagol ngol waɗa ruku e sujjoygol ngol sujjira tere ɗen jeɗɗi tiinde mum nden e kinal ngal ɗon ko go'o newe juɗɗen ɗiɗi woni tati koppi ɗin ɗiɗi woni jowi kolli koyɗe ɗin ma koyɗe ɗen teppe ɗen ɗiɗi woni jeɗɗi almaki mi yamirama mi sujjirɗe ɗo tere ɗum ɗo andi ɗum ɗo wonde ko farilla woni jeɗɗi wa rafuhu min kulli rukni minhuma e ɓantagol mo e tugalal kala joddu kala e ɗiɗo ɗiɗi ɓantagol e ruku on ha feewa ka hadis o wino summarfa hatta ta'tadila qa'ima ɓantoɗa ka ruku ha feewa jet wawa ante ko noon kadi ɓantagol ka sujuudu jotto haa feewa yetƴiyal be arta ka wonno ɗon ɗin ɗon ɗiɗi kadi ko ɗi farillaaji woni jeenayi kanko ɗo ko addi ko ɗi jeetati annuye on takbiratul ihrami on daragol si habbira fatiha on daragol janga fatiha on waggol ruku on ɓantagol ka ruku waɗa sujudu ɓanto ka sujudu woni ɗi jeenayi ko o wiɗo wattasiw aljulusu lissalami ɗo ko faljere ko wala ashiru ɗo on sappa ɓum ɗum jeenayi ɓum noon kanko no addirɗo o noon kono ko sappa ɓum ka limore aljulusu lissalami ko jooɗonagol salminal ngon kanko sina hara o kontu daragol ngol ka habbirago harminirgol e ka jangol fatiha ɗum no o kontu ɗum ko gootum ko ɗon o konti gootum e ɗolle iɗi serti kono ko ɗon o konti gooto si ɗon ko gooto o konti hara hi ko oɗon jeena e ɓon jooɗanagol salminago ngon ɗum woni jooɗanagol
sonti gayni tayya sakkiti ɗon jooɗa goɗɗo ha inna assalamu aleykum maɗum assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah wo salmigol hara no jooɗi ɗon ɗon kadi ko farilla e salminangol e hoore muɗum konngol ngol wowlugol konngol ngol ko farilla wowlugol konngol ngol hara no jooɗi ɗum kadi ko farilla odin wawi tayyade joni o tayyo ha o gayna few o yimmo daro en assalamu aleykum ara mo dari o wowli konngol ngol assalamu aleykum kono o jooɗanaki ngol wowlugol ɗon jooɗanagol ngol ɗum ko farilla wowlugol ngol si o jooɗike kadi o tawi ka o gayni o jooɗike beru ko salminte o yimmike tun o yehi haray fayi ko waɗali farilla wowlugol salminangon jumhur e wi ko farilla hanafiyankoɓe inni o kamɓe ni sonti gayni julde nden few o tawike ha o gayni fes kala ko o waɗi ko yalɗintamo e julde ko bonnata julde hara julde nde na ella kamɓe ni hay sonti tawike ha o gayni few o juulinalaɗo o gayni o waɗi o moolike molte ɗin nayi o itti hendu o yimmike o yehi kamɓe ni julde nden bonaɗe mi mana kamɓe ɓe ni salminago ko konti joni fermugol bonnugol julde nde maɗum joni yaltugol ka julde no yaltiri wo o jokki golle goɗɗo go so gaynimagoyni ni e awa joni haray e gayni julde nde o nangila makko yahi kamɓe ɓe ni hara julde nden nde selli waɗoygol assalamu aleykum e ɗum da fof no fota mi jogi hadis on sella mana makko on kadi sella o wi fa ida faalta dhalika faqad tammat salatuka o wi o wari ha ka tayyagol tayya sakkiti ɗon fes o wi sa waɗi ɗum ɗon haray a firlitike hara julde maɗen selli wala saltano maki tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu harmingol julde nden ko habbirangol dattingol julde nden ko salminangol wa bayna sajadatayka bittamami e a jooɗagol hakkunde sujudeje maɗen ɗiɗi ɗum ɗon kadi koye farilla julde nden jeeya imana joni haray ko joɗnogol salminago ngon woni 10 jottagol hakkunde sujudeje ɗen ɗiɗi woni 11 salminangon e hoore muɗum ngon kadi o addoyango yeeso ga haray woni 10 ɗi haray timmi o wi summa tma'inna fi salati wa atadil refti hiɓiɗo itmi'inan fi salati ko waɗugol farilla on ha o gasa fes deeƴa ɗon seeɗa wa atidal fotodirgol ngol ko sa iwi e farilla a arti e farilla goo wongol ɗon ha arta ha hewta get joni wago ruku sa yahi a turike har ya dari feewi a déplace ke ɗon a yahi ka ruku turagol ha feewa yetti wonta ɗon gokku wontugol ɗon gokku ko ɗum woni tumanina on turagol ha hewta ka hani ɗon netti ko ɗon woni itidal iwgol ɗon noon kadi ɓanto daro feewa yetti feewugol ngol ɗum woni itidal neɓugol ɗon seeɗa ɗum woni itmi'inan o andi on tino wawi o ɓanto o daro ha ƴeeɗe fof arta wiya ket feewa kono feewugol toon o yiltoyi o yaa sujudu o waɗi itidal kono waɗali itmi'inan ka himo arta ha ɓanto ha ɓatto feewude kono feewali seeɗa o daro ɗon o neeɓa o waɗi itminan kono waɗani itidal ko ɗum senndiri kanji ɗiɗi itidal on ko artugol ha kumbe wontaka wonno ɗon ɗon woni itidal on itminan ko neɓugol ɗon seeɗa ɗin ɗon ɗi ɗinon ko ɗi farilla o wi wahtim timminir bi taslimin salminago bi al
salminango wiyango assalamu alaikum na wigol salamu alaikum salamun alaikum addu alon kay tamtathil fi ya jogito on ya jogito sunna ya jogito ko nelaado makono kon ko anda ko nelaado sallallahu alaihi wasallam salnango salminango ko mu'arraf bil alif wal lam assalamu alaikum sellikon ko laawiri do salminno ari hadith nena ma Aisha summa sallama taslimatan ko salmini salminango ko do malikan ko bembe yetti wonde ko salminango woto nam ko gonno woni fadilla so inni assalamu alaikum wa rahmatullah lo farilla ngasi so wi assalamu alaikum farilla yoni kono hadisaji ɓurɗi ɗurde ɗin lollude ɗin ko salmin laawi ɗiɗi salmini ka sengo ñaamo naɓiri ga yeeso makko ngon assalamu alaikum wa rahmatullah watti kadi salminango assalamu alaikum wa rahmatullah o yilta yeeso ngonni ha karan kambe wongol ɗo ɓaawo ɓe yi'a karan kambe won makko ngol ɗo no ari ɗum hadisaji ɗin e sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam ko ɗum ɗo ɓuri sellude iɗen ɗum ɗa yaltinewtiga julde assalamu alaikum aɗa yaltiga julde go kono noon so a watti ɗon ɗim a wi wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗon a ɓeydi ɗon a heɓay baraji so a watti kadi salmango ɗim assalamu alaikum wa rahmatullahi ɗon kadi aɗa no ɓeydi baraji ɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi hatta ka rahmatullahi ɗum ɗo nelaɗo ɓurno wadde kono ari e riwayaji goo nelaɗo waɗi kono noon ko ɗum ari wadde seeɗa waɗi wonde on tigi waɗugol na ella ko ɗiɗo o addi farillaji julde nden si en limuɗi détail annuye on habbirago harmirgo ngon daragol si habbirango ɗiɗo ko ɗiɗo woni farillaji julde nden wiɗen hambaliyankoɓe ɓen no ɓeydi kamɓe jooɗagol tayya sakkitiɗon ani tayya sakkitiɗon e jooɗanagol mo ɗum noon ho kamɓe koɓe konti koye arkanuma koye faraye e farillaji ɗin en toimantallah yo allah sakki haa selluɗo artiten kadi gollitirgol ko jaɓane ko wonna e gollude ko o yaafa gollude e faljude ko yo allah andin en ñaawoje nde julde no himmi no mawni no teddi ka allah subhanahu wa ta'ala ɓural mum ngal no ɗuuɗi e foti janngol fii nde moƴƴi hittina fii mayre waɗande kadi no haaniri noon fewndo ko haani noon ko haani wadde ɗon wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi ani ɓeɗo lande joni mo seppi iwi ka suudu muɗum ari ha hewti ka juulirde o jooɗo ɗon noon o juula o salmina o yimmo ɗon kadi o seppa ha hewtoya ka suudu makko on won ñawre makko ko ɗayni ɗo hoore mum wona allah o ɗayni wona yimɓe o ɗayni oɗo no wawi darade wawɗo iwde ka suudu muɗum seppa ha hewta ka juulirde daro kadi seppa ha hoota wallahi oɗo no wawi darade juula si innanoma awa sa dari ka juuli ɗo o mewketolo 1 million sa jooɗike noon amo heɓata e mbuɗu sikkuɗon on jottono juula wallahi o dartono juula usama ko ɗaynugol hoore mum ko angal haccitegol e julde nde angal haccitegol ine noodi woɓɓe haaji mum ala ko iɓe ammo siko jakanke jolaɗo ka jakankejo o tawi ɓe sarsa e conteneur Dubai to o ƴawi o sarsi bugi toon carton ji ɓe sarsi ha fayda heewi ɓeyne awa juulugol yoni fana on tawi kamɓe ɓe juuli o coowoyi toon o cikki ha o gayni o yawi o ƴettoy carton wadde o weɗɗiti o jooɗi o juuli musidɓe goo inni na wonno e sarsude carton ji dow ga o wi ko
ona to yowti da cikkiɗɗa ɗo kono joɗanɗa julɗo dina ɗum satta an yooɗi yuuli Allah yaɓay an dari yuuli Allah yaɓay woɓɓe ko non way la yeyiɗɗo ɓe iwda immade ka suudu maɓɓe aɗa haa ɓe hewta ɗo ɓe jooɗo ɓe juula ɓe immo kadi ɓe seppa ɓe hoota dani ko noota mum la mustan nam eyo ko ɗum jannguɗen ɗo ko wonde no yeddodira kono min miɗo suɓi miɗo tawti konnguɓe wiɓe ko yo janngo si almami on gayni janngude fatiha muɗum an kadi janngu ɗum fatiha a feƴƴi noon fatiha o ɓawo wona alansara ɓawo jannga fatiha simode ka jande suuɗete fanare alansara darde ɗiɗi arne ɗen ɓawo jon jangga e fatiha waɗta simore kadi sina hara o gaynugol fatiha makko on tawi almami waɗi ruku ɓay almamiɓe goo ka feññinte toon ɓe janngay ɓe yergina ɓe moƴƴina haa moƴƴa kono ka suuɗete ɗon taway no yaawi haa feƴƴina an ɗo a hewto iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in faytaɓe waɗi ruku kono si tawi tan no woodi a janngay fatiha on waɗa simore nden mana waɗay ko watte ko fisa kono joni janngata fatiha fanka ɗon darɗo ɗon fanka almami kañum no waɗde no janngude cortewol goo an a heɗaki ko woni janngude ko ngajentaki on mba hunduko ma fanka ɗo aɗa ali hoore ma moƴƴere nawdema koye bonne julde nde bonta julde nde kono anndu kala harfere nde jannguɗa aɗa jogii baraji sappo hay soko ɓul huwallahu jannguɗa ɗum ko fanɗi o ɓul huwallahu no mari ɓuri karfeje sappo e joyi hadno mari ɗon baraji temedere capanɗe joyi ko on no ommanta hunduko ma fanka ɗon ɗin ɗon lawama kono noon nawdema bonna julde nde nde ka suuɗete ton ko almami jangi kon fuu janngu ka feññinte ton ko fatiha petti janngata ɗum le kadi ko ɓaawa almami wayde janngude wa billahi tawfiq non ara goɓɓe sonnamuɗo julde kamɓe akankono alni sonnaɓe ka feññinte jannga kanko ɗo ko falji o yittito o yaha wara sonnaji on aɗa falji tam ulaɗo tawi aɗa janguɗeɗo aliɓeɗe ko landi joni aaden e sonnajo muɗum tawi ɓe julde kamɓe ɗo ɗum ko gorko on almi o yaha noon ko ka feññinte o saggoya noon e nokkugo o waɗa yaha yiltito o daro o habbo faljitede sonnajo makko on tawa ko nasifa sonnaɓe woɓɓe goo ɓe mi andi imo wunji gon sengo hay so wunja qouran an fof kono ka amodi makko faljita ɗon imo wunji o faljitamo gorko on ƴette alhamdulillah ngal artaka gudoron ɓe jokka ɗon haa ɓe salminoya kono ñawore julde nden no selli fi ɓeygo makko fallitima ɗum bonnata julde nden ella ala kono almami a fallitima wo so habbike fallitede tawrenaka fatiha so saggo yi nokkugo ɓay imo newnana diwgol ɗon yaha ƴettoya kala ka o hunjori so gertoy o naatoy ka diidere jande to o naatoy on suratu yunusa en suratu tawba en ɗon no luggi ha o gertoy ke to ha fuɗɗi ke lojade o ara ƴetto ɓul wallahu to tagi to sella kadi ka o daro ɗon so tawi yata no yilto janngata ko no ɓaaro o wiya noon allahu akbar kono yawno o yahi mo yilti tawi noon ka o hawri to no luggi tawi ɓaawo ɓe hunjaki to o haɓɓiti noon ko ɓe o feƴƴa o dari o jentiɗiyo ɓe ɗuman noon goɗɗo eni ruku yani irka on aray ko noon on tigi watta so ɗaɓɓali fallitede tetto hay sa fallitade a wallanda sakkitinga ngal noon na ɓeɗo ceerno Yunusa ko landi ɗo joni mo faytidiri ɓantagol ka ruku andi ko sami allahu liman hamida on tigi ɗo awide o yegita ɗo o inna allahu akbar o yimmo o dana yani ka o wiyano sami allahu liman hamida o lontina ɗum wigol allahu akbar ko ɗum hani wadde
طبعا سو عندي يوي فاين سمي الله لمن حمده kongol wiida Allahu akbar nayi place maggol wollo ngo bugongol no moƴƴi o sujjoy imma ado salminde ma ɓaawo salminde amma man nasiya fi salati falyasjud sujadatan wa li kulli sahabin sajadatan kala kanto yeggiti o sujude jinare waltike moƴƴi so sujjoyar ga nawnema bonnaygon wa billahi tawfiq jazakumullahu kulla khayr